Adis Kotang, Omon Parau, Ferdi Pasang, Daniel Maestro. Siapa nama? Dormoli Sajo, Bayu, Wiki Wido, Puri, ya, John Rahel, Kalat, Mak Ipin, Saidi, Rozalawe, Andro DJ, Maiwan Koto, Daman. Moden mana moden. Oh, kok moden lah. Artis ada lagi kak. Nama Rasul Mudo duduk. John Rahel, Karipo, Dakal, Anyel, Bang Androy, Marapulay nak daro, Bang Parau, Daman. Ayo serang. Rozalawe bintang film nak isa turun dah. Harus jati. Adis Kotang. Tak, kami macam kuang di bawah. Kamu macam kuang guys. Ya Adis Kotang mangalo masuk, mas pangkali satu lo masuk. Udah kau tak betul lo man, tidak mak. Iya, tunggu lo sama Iwan Koto minta foto dulu sama Iwan Koto lah. Calik ke kamera. 2, 3. Lampu kamera nak duit loh. Pecik gigi. Bebas. Nampaknya cik giginya senyum mana? Jadi 1, 2, 3. Bebas 1, 2, 3. Banyak je dekat. Nampaknya cik giginya senyum mana? Siapa membayar je batuk gua. Bebas. Adoy. Angkit tangan sadue. Salin ada para pulai. La. Aku nak punya HP, selama HP. Lah. Jadi hari ini kita berada di Balimbiang Raya Kota Padang. Yes. Dalam rangka acara resepsi pernikahan adik dari Adis Kotang. Tetalua tagak tali. Minum jam 10 sampai jam 1 tagak tali. Tagak tarui. Karibu.